go to the word of God. Esther inyanya muhari jane ukwenda tuthoma wakaigana. Just me. Tuthi muhari wa no twambiririe hau imwe. Twambiririe wa inya instead. Chapter 4. Chapter number 4. Ndenda guthie nawe kuma haria twarutirie Sunday. I move with you. I'll move with you from where we stop on Sunday. Na no nyende kumenya ni andu igana matwaranaga nani, ni aruto igana makao kirathi mathomaga. Twaugire ukinye ku, wambate ku. Answer me. Priesthood is a talking church on a Pentagon. Na Sunday school ni yoyo guo at this a talking church. Twambate ku. Shiro. Kwambata Shiro. Tweke maundu maigana matatu. Wa mbere kuinamirire tumohoe turuta igongona. Thank you very much. Sunday tugacoka haria turari hwae, tugacoka haria turari hwae kuria tabarira-ini ya hutia mundu. We go there on Sunday, coming Sunday we go there horo akwa identify your problems. But omothe ndirenda kumufundithia horo ucio no ndakinya shrine, on my shrine tonende shrine nyumba hega te njikaragira Ngai akanjariria ndi hau mathaa kenda oguo ndaigua Ngai akinjira undu ukimurabatara gwika. And this is what you are going to do. Ndaigua Ngai akindindika tu na damu huwe horo ni mukuigua ti thero ni ndindikirwo njuge horo ucio nilipata nilisukumwa kuongea hii atiriri maundu maria mothe mekagwo guku thi mothe mambagiriria na kwandikwo. Ni hau niho hamaketie Pastor Muriithi. Kindu giothe githi no kianjagia na kwandikwo. I don't know whether you know that. Kindu giothe wonaga tathikiriria ngwire ongiingira thibitari ndagitari anjagia na kwandika ritwa witagwo na akandika date na hau iguru ni mandikaga OPD number nacoka akandika nyamu macoragwo guo ti ni ako prescribe nimenyaga agapina X eminaga ati thibitari-ini ukakoria uraigua atia uria wothe urauga akoragwo akiandika. I didn't know hinya wa mandiko wa kindu kiandike. Ngari ici murona ici ci hahaja nigetha yakwa uguo murona hana yambire kwandikwo ibuku-ini. Mundu akioya karamu na karatathi akimicora buti kahano bonnet yo shape ya matawa kindu giki urona kiambiriirie karatathi-ini. Nyumba ino murona ino turi yambiriirie karatathi-ini na kinywa warire agiikara thi akinjorera kanitho hano tigoguo tiga nyumba kigongona giki yakiambire gukirehe kimaratathi adimi ndio kana guku twambire kureherwo giki gigicore on the paper and even today we have it on our document. Riria waciarirwo kwambiriirio na kwandikwo ugekirwo kanyamu kuguru kana guoko witanitio na mamu wanyu to baba wanyu ndagikoragwo maternity muthondekagwo hau ajiko nginya kahi ajiko guoko. Your life started in writing. Come on. Muturire waku wambiriirie na kwandikwo we na riria ugakua ukahingwo na maandiko. Ari othe me mochari gutiro tarira yandiko kuguru ndari nguo na imwe no haha kuguru ni kwandika nyamu itagwo DOD, date of death na maritwa ma mukui. That is powerful writing. I called to andikaga maundu maku, you are doomed to fail if you don't write. Na nekio Ngai aririe na Habakuku akimwira oguo arona ri oguo arona ri andika no coke tukandikana tunabora oguo andikana na banene atona riro sukumetwo ni maundu ukora ona utigite haria wandikire we hanene no urahona ona we mutindike no urona no wandikire we kundu thiaga ona we mutahe no urona no wandikite ni ugatonga ona we murwaru ugatinde kwa Agakani ni urona kibao kira wandikire ndi muhonu andikana na banene no lift high tono ngitinde kwa jaya gwaku no urona uria wandikire andika. Ndiraririkana jaji atuagira mundu na kwandika. Ta imagine mundu ekamete eko itondo he mundu wandikire miaka 4 na akiandika 4 years jail term
na no ongerera iboko hau thi no kwandika ongerera 4 stroke of cane iboko 4 na ndike hau thi twina wakiri goko mandikaga atia hau hakuhurwo neheririo wira murito heho mandikaga hard labor ta imagine mundu akuohete miaka na hau thi akandika hard labor mundu ucio ndari na tha nawe nandika ni andika na kugarura uguo handikwo ni jaji wa igoti ria thi no hokire wa kiritoyo andike appeal itwarirwo jaji ungi athikiririe na athome mandiko maya na maria wohetwo namo andike mangi. I wonder why jaji arandika neno hoti oarongia haha oguo akwira ndakuha miaka 7 na ikare thi no ndangikuha na kanua gatheri ti kaiganu no nginya ongerere kwandika. He has the power. No akorore oguo ndakuha miaka 4 na maturaga na karamu oguo anyitete ona na tata na igwetire akorora gwa anyitete kara na mandiko mau matumaga rume mainaine. Pastor Sada ingiriri gotire Muranga ndina bluetooth goto tukihihinya na oguo ndatwarite murata wakwe kite accident tukirufi tukihihinya go oguo bluetooth yakwe kihihinywa na mundu muhuko ekianjia gwetana jaji agithikiria cira thimu yakwe kigamba igoti-ini gemenya ni agitiga kwandika akirora hakiri cia kuikinjira riu maguru no mo mangikuhonokia ngicomoka igoti-ini oguo murango ndari riera-ini njoetwo ni athuri ari uguo na ngajia gucokwo nani mana ndathi gutuirwo ndi handu hangi ndiratwarwo ndatwarwo ndoku-ini ngathomerwo no ngai agituma ndoku-ini hari haihoru atuirwo koguo ni ndarehirwo mbere ya jaji uguo na ndari na thuti akindora uguo kinjuria why did you have to do that kimra you honor I'm a law abiding citizen I'm a psychologist by profession I understand the law but unfortunately this technology is always misleading us and we are not understanding how to operate some technology. Your Honor, this is the Bluetooth, a gadget that I use on my ear. And for the honor of the court, I removed it from my ear and put it in the pocket. Little did I know, by the pushing, you know, people are pushing there, I could not know that it will ring. Your Honor, with all due respect, I humbly request you to forgive me. Nidi amenyete already ni adekete. Giona nigia wadeka rigi. Gero genda kiohero no. Gemenyerere muno. Othigari iria ikinyumagaria dietereire no ciro cio ngati kaumire onge. Andu hena ngomehera. Kiria kiarire wa mbui no gicokere nyina. So by writing, there is power. Na tondu ni andika ni andekia. Gutire mundu kwina hoti wa kunyita. I want you to do something for yourself, about yourself. Chapter number 4. Verse number 8, chapter number 4. Can we read kidogo tu? Ibuku ria Esta 8, muhari wa 4. Hindi yo muthamaki agigitamburukiria Esteri ruthanju rwake rwa unene rwa thahabu. Na tondu ucio Esteri akiarahuka akirugama hau mbere ya muthamaki akiuga atiri kungikorwo we muthamaki wakwa ni ukuona ari wega ona ni ngorwo njitikirikite niwe ona guo undu ucio wonwo wagirire mbere yaku we muthamaki uyu na ni nyonwo njagirire na maitho maku ri ndaguthaitha ureke handikwo marua maguthahia macio mandikithitio ni Hamani. Tanyitirira gikana mwanyita kiugo kiu mutungatiri njane muinjilisti mutumwo tacoka thutha hanini ndaguthaitha angikorwo ni ngukorwo njitikirikite niwe ambiria hau akiuga atiri kungikorwo we muthamaki wakwa ni ukuona ari wega angikorwo ni ukuona ari wega ona a minute andu a Ngai tathikiririai
toni ngoda musink na foundation ira ndaigirira atiriri muthamaki wakwa ona ni ngorwo njitikirikite niwe angikorwo ni ukuona ari wega na nie mwene ngorwo njitikirikite niwe ona guo ucio wono wagirire mbere yaku na guo ucio wono wagirire mbere yaku we muthamaki uyu na nie nyonwo njagirire na maitho maku ri na ni maitho maku mone njagirire no igwa ri hoire enyihetie acokerete maita tamana if I find favor igitikirika ungiona ari wega ndaguthaitha ureke handikwo marua ma guthahia maundu macio mandikithitio ni Hamani tatikiririai ndaguthaitha ureke handikwo marua ma guthahia maria mange marandikithitio ni Hamani mwaka uyu Januari eno no nginya twandike marua ma guthahia maria make mothe mandikitwo ni andu. You don't care where they are written. You don't care kora mandikitwo and who has written and what is the content. Ai gutira makania no ria mandikite na mandikiire ku na maugite atia kana marari ati uhoro waku kana past yaku igitwo record ku ndaguthaitha Ngai wetekere handikwo marua mange ma guthahia agikorwo muthenya ni ukinyagirio ngi uhoro ogwo muthenya ni wandikaga ko tuko no kinyagirio ngi uhoro ne kuona ni tuko ni record iria oigaga ciaku o kuria wandikite okaiga uga amen praise him o kuria wandikite okaiga o kuria wandikite okaiga record ndaguthaitha Ngai wandike marua mange ma guthahia somebody shout a good amen. Tuendelee. I'm reading in English. Verse 5. And he said, if it please the king, and if I have found favor in his sight, and the thing seem right before the king, and I be pleasing in his eyes, let it be written to reverse the letters devised by Haman. To reverse. To reverse. Niko garura. Niko goko. Niko andu. Toro kana muri mwa githwairi. Kanusha sentence hii. Can you remember that? Kanusha sentence hii. Igekoro yandikitwo ukienda nyumbani mama atakupiga. Kanusha. Ukienda nyumbani mama hatakupiga. Basi mimi nataka mkanushe. Shetani amesema mwaka huu utafilisika. Mwaka huu hautafilisika. Hapana, shetani amesema mwaka huu utafilisika. Opposite ya shetani ile Ngai, kwa hivyo Mungu amesema kwenda huko. Amen. Kwani mlisomea wapi nyinyi? Shetani amesema huu ni mwaka wako wa kugojeka. Wa baraka. Yes. Hiyo ndio barua ya kukanusha. Unaona pala kuna kiambishi. Kuna kiambishi katika ngeli ya urejeshi. Kuna kiambishi. Unajua hiki ni kivumishi, maana kuna ki pale na hapa kuna ki. Katika hicho kiambishi tengeneza sentensi ukitumia hiki kiambishi. Huu ni mwaka wangu. Huu ni mwaka wangu wa kuenea. Declare with your mouth. Huu ni mwaka wangu wa kuenea. Umekanusha yaliyoandikwa. Umeyakanusha yaliyoandikwa kinyume na wewe popote. Anywhere. Any quarter. I came to know. I believe in research and reading. Mimi ni msomi. Napenda vitabu zaidi. I came to know. Aini manina gwana oini. Ahujia manina gwana hujia. Ahoria biashara manyita gwana bia. Nao andu aria me favor manina gwana maandiko. Mundu yagaritwo aria ku akandika Teresia Nyambura Gathungu. Akandika aria mothe angenda
kana maria mothe oi maku ekoda mathuke iratathi riu rigakunjwo ngi mari ma muigana wa mbeca cingiriha governor mwaka makirutwo kwago. They work with books. Waganga na wachawi ufanya kazi na vitabu. Soma katika kitabu cha Warumi. Mafuku and I'll teach you. Read that later on a later date. They work on books. Na nikiugwa kimukania wage akana ataka utokurathima aka pastor ondoa mtoto kwa Facebook. Facebook kwa hiyo ile arogi mashaitani wamejaa huko mapepo. The way we fight spiritual battles is not the way we are supposed to be fighting. Ore atorwaga tisi ndio tukitengena huko goma hoto shaitani wachoka na huko. Okay, okay, hold it and I okay. No. That's not the way to fight the spiritual battle. Bara siakira hoiro na practical faith. Amen. Practical faith. Practical faith. Bara siasia iro na ibu. Asio ni mashoka nagiria. Oyageta na waseji, oyageta ni roho mwana oyo. Oyakauga apu oyo. Kagwana wajuju wakaganeke idioto tigero wago barasha kuna komenya. How do I bring down maudo makoma na mekeiro dumaine to meketo arigeko nieko mandu atia bwana Richard gutire mundu mugotari hagwo ogethio gani ukuriha ogethio guthukia mundu kwi marihi ogenda guthukia gwikire ogwetio kwa mundu mugotire kwa guthio na nguku gutire kwaga gwetio ngoima gutire kwaga gwetirio cia mugunda we ugathukio na igongona rirahuthirire ngiri nyanya cia mundu wacoka gukana hamoko matheri guku kuga nimefunga urafunga kina kwa igongona tayari kuna madhabahu imefanywa watu ndura mwili tutayo gwetwo koi kana utware zaweria kwa mundu mugo wamukinyia marora na gicicio maugaga mundu uyu moko makene matheru totiro ndutoke mweka ndare itathakame ndare ari ngoro totire hako maru akaria gotiro ndu mungedeithia akerwa ni kuri ongetekera moko maketuma haketha kame meko hakona ke na igongona thiurehe mbica yake na maretwa make na ukena nguku kana kiura kana mbori kana kira gothe gigwetio mbica yake igagwo thire maretwa make egathinjwo nguku iria thakame wegetwo ya mundu ekaheo ritwa ria mundu agaitiririo agathaha riu no arogeke already ni andikirwo na thakame maundu ma muthahia na mo maundu mau no mathahorirwo na mandiko oro mangi ekyo shaitani aikageria Jesu ria ndiko na kiagacokia shaitani raga Jesu ni kwandikitwo ni agatuma raika makwaniririe ndukaringo kuguru ni higa nake Jesu akamwira ni kwandikitwo ndukanagerie mwathani ngai waku ni kwandikitwo ni kwandikwo nake akarehe mandiko mangi magathahia mambere. I'm sorry angikorwo wi guku na gutire scripture oi especially arume wadugu ngai aromuteithia kio ndira murira hwai muthiage maita matatu mwaka igongona ini tondu wadugu tikoina matikamenya rwimbo wadugu ingiona mugugufie etu matio yothe we kundu matukanagia kou thiini makagweta nginya Ruto twana maigua Uhuru haero ntukaina Uhuru au ange makongerera na Ruto ndaramenya ore ruthiaga hajui arume ingi matio nginya happy birthday nikumhoya wadugu menya scripture nigetha ngoma yaikia scripture gacoke na scripture menya magongona maria tumufundithie wekiro igongona nawe ogeka igongona unajibu kwa madhabahu to ni kwandike andika maundu mangi ndaguthaitha ma ku reverse ma guthahia maria mandikitwo tareke nguhunjerie